Styria, Greece, Allada, showing the ancient ruins, I guess, how people used to live like. I guess, of course, it's a replica, so I forgot which. See, additional doesn't say which years. I guess Styria, Greece, one of the archaeological sites there. This ancient Greek stuff, how they used to live like. Styria, Greece, going through it. Castor. Της Μακεδονίας περίπου 15.000 κατοίκων. Pra është një qytet i vogël i Maqedonisë së Perëndimore. Φημίζεται για τα γουναρικά της. Është e njohur për gunat. Το εμπόριο γούνας ήδη μαρτυρείται από τα τέλη του 15ου αιώνα. Pra, kjo tregëti e gunave ka filluar në fund të shekullit të 15-të. Φημίζεται για τις φυσικές ομορφιές της καθώς περιβάλλεται από τη λίμνη Ορεστίδα. Pra, është ndërtuar pra buzë liçenit të Oristiadës. Και έχει πάρει το όνομά της από το πρώτο μακεδονικό φύλλο, από τους Ορέστες. Pra dhe ka marrë emrin, domethënë e gjetëm nga e kam. Η πρώτη κοιτίδα των Μακεδόνων ήταν η περιοχή της Ορεστίδος, σε αυτή που βρισκόμαστε δηλαδή. Pra, fitoria e parë që ishte domethënë që u bë në këtë luftë ishte nga Oristiada, që ishte. Κατά τη μυθολογία, η Καστοριά κτίστηκε από τους μυθικούς Κάστορα και Πολυδεύκη. Pra, nëse i mbështetemi në mitologjinë, është ndërtuar domethënë nga Kastorët. Old Greek Orthodox temple of idols and priest. Got this icon idol of Tunikovas, some other idols. Very interesting. Another old temple of idols or Orthodox idolatry right there. Very nice. Pretty cool. I guess modified Zeus and Jesus. Another cool temple of idols of Orthodoxy. Let me guys show you. Nice idol of Philippe. Another idol of what's his name? What's the name? Artemis, also known as Theotokos. Pretty expensive stuff. I wonder what's behind there. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες συντήρησης του ναού. Σκάφτηκε και το δάπεδο και βρέθηκε παλαιότερος ναός.
Pra tash së shpejti do me thënë nga restaurimi që u bë kishës, u gjendën themelet, si të themi, dhe të kishës. Të vjetër. Είπαμε ότι χτίστηκε τον 10ο αιώνα, αλλά εδώ μάλλον έχουμε ένα το 8ο αιώνα. Ακόμα πιο παλιό. Του është do me thënë akoma në vjetër, është nga shekulli. Εδώ βλέπουμε την κόγχη και τη βάση της Αγίας Τράπεζας. Edhe vendi ku ishte ajo trapeza. Και εδώ ήταν